sa mbulu binakatali na turanga marama dharubuna ngonelewa ke kemuni na isulsuli ni bakatundalinga sa katikumai na nonda mai buli da sakatali na bosini kalu na Ulutaga Kune Vata Kei Karisito dua na Ulutaga nonda mbole todo na tamata sai kwa na nonda Kune Vata Kei na nonda ibakumbula Chisu Karisito na bibonu ke denta mbula bulikina unoni VeiVakacalai kornibuli bisnisi se na bono da banga mbula bi maliwekina ndondo no Kune tiko Vata Kei Karisito na nomu itobo na nomu bosa na nomu balbala tolninga ni sala nraiva se o tombale se bono da banga ndondo no Kune Vata Kei Karisito sabe kinda baki sakataliani ndo tal na wasininga una ni nonda buli maina bosa ni kalo ni Ulutaga ramba Levu Kune Vata Kei Karisito na ndai Ulutaga na wasininga ungo na VeiVakacalai Levu au sabe kinda baki sakatiwani na loloma kena tatali ni turango Chisu Karisito beke muni sakna bekangu na bonol nonda bonolo maningo viti na sana tini kavani nonda bonua beke muni sakana turanga marama mbali ni nonda bonua ke muni na siama tigumai na nonda be korba dakadaka na kasakavali me bakala matateki ke muni na turanga wakatalenga kina be ke muni na bekango ni tigumai bonua tani na be bonua ni sabe ngarabi boli tukina sa baka usakatueni ni loloma na station ni kakamburaki ni Hope Channel kawambota ni toso binaka sakatiko na bingarabi kami bakala matatakatalanga na nomni mbula nomni bobale na kalu imber ninda lako tali nando tali na nonda itukutuku sa suriti kanda kerawa ni lulusa kamandangan ulunda mendangarawa na kalu ena masturanga vinaka sakapakalevu na nomni bosa vinawalevu na Ulutaga ke mami na vitala nokina ena ngauna vinakongo ke mami sa sureta na elumuni na elotambu mengasi ni bulita ke mami ngona ni mami ngangandre ngona ni mami kerekere ke mami masu ena bukumu ni Chisu na ni mami turanga ni mami bagambula ameni na itukutuku enda na vitala nokina ena ngonongo sai kwa na vivolvoluti endo sotava tiguna nonda mbula na tamata lutu va Karisito ena itala no ya dabuto Chisu ena ndona bosa vakatoto vata veir na tamata kune na bosa vakatoto vata ngo ena vol ni luke na wasi etini ka walu ena tikina viwa kina tikina etini ka va varetaka na ivolotambu ena tikini ivolotambu ngo asa dabuta na bosa vakatoto vata ngo metukuni ira era sa varavi nira sa ya londondono ara sa mbevi ira na tamata tani elewe rua na tamata era ulako dhake kina valni soro me masu endua na farisi ke endua na ndokumuna na ibadabadaba tikine tin kandua satu na farisi kamasu bakaikoya kabakango na kalo au baka moli veiko ni usasianga ni bakata ki ir na tamata iso era sando kobe era sando mutakolo era sando yalewa se bakata ki koyongo na ndokumuna na ibadabadaba tikine tin karua au sa lolo bakarua na wiki au sa sulia na ikatini ni kakevenga au sa rawata tikini tin katolu asa tu bagai hawa kokoya na ndokumuna na ibadabadaba asa siang ni bia tavake kilo malangi ia satavia na loma serena kakaya kemuni na kalu loma ni mai koya una tamata ibalbalada au sa kai be kemundo sa la ko sombu kino nona vale na tamata ngo sa bagando nui ia kokoya kandua sa sengai ni sa baga malumulumu taki kokoya andua sa baga lebu koya ia kokoya sa baka malumulumu taki koya ena baka lebui dona italano ai kelelevu ena lutu va Karisito na italano ni rona turanga ngo raulai masu ena valni sore da buto Chisu veir na tamata bagarita ko Chisu rona yalo nimbula matata sarutunga veira ena ngono ya endua na farisi endua enda ulorei dhake endua ya bagi tutu bagalutu endua enona itobu nimbula na beisinga me bagandanda muria na ivuna unikalu me mbula taka na ivuna unikalu me kena bosambeka babalangi to tick the boxes en kai kata na kalu ena nona ivunau sianga toka ni tamata rawa ni ndua indingi taki me farisi rauni baka toka imbeka bua me
elite maina vuli vakachiu ni lotu vakachiu nindarai vakati tombusara na vakana nanungo o ira keda ni tumbu enandel ni ngauna ni chisu herabi na kata keda mbeka ngana nuvenra mera farisi mbaleta o ira na farisi endo vakatokai mera voleka bwana kalu endo na itutu vere veira na itutu vaka farisi enando tale na yalo kota mai ngoni turango chisu na boso vakatoto vatango sai kwa nanda ukumuna na ivakataba endua laurai na vanua vakachiu nindua mbevi endua tamata ivala endau laurai sombo na vuku ni nona zakazaka ni nona vingarabi zakazaka tiko be na matini tu Roma ndau lai kovea sembuta kozmai taurumai na nona wase na tamata ka musuka na nona ivota vekoya ka bakusuka na kena bwana matini tu kasanda umai brenta gitu o ira nando kumuna na ibakataba na ngauna na chisu merando bakatokai na kena boso babalangi mera pig rasyang sotisar ni tamata vinaka rando bakabiwe kanita ki kena waka lolobira mbevi ivala mboiza sang nindu endo vinakata mevi maliwai Vata Kei ira ena buku ni takabaka rando bakador ia matata na boso batoto batango ni roro na turango rozambe kina balisoro mera ulai masu kindadala o ira na tomate rabarong na singo ya nioti na boso batoto bat senital no ni chisu o kwaer na numa ni na bagando ni na nona masu tuni ni rejecta kina nona masu seng ni rongodi seng ni bagando ni na nona masu o koya rana numa ni na seng ni vingomi nga yazo me vingomi yazo bi kwa na bagazengu yazo bi kwa na mbula ngole o kwa na ndo kumuni ni bagadaba na marau ni sa bagando ni na nona masu rona yalo ngo endondonu menda raida sarva vinaka weekend na tamata Ulutaga Karisito nda warrongo tiko weekend enda muria na Ulutaga Karisito se weekend nda sangani lotu nda tumbe kanga vale sangani ndua na matavakambota endelewe na itukutungo enda tuzako ena nonda mai reida na nonda vio kaje Vata Kei na kalu mentanda ungangarauni ena na VeiVakacalai lutukina na farisi menda kakua ni lutukina se menda kakua ni tazori kalutu ena ikeli lutukina na farisi ngo maina nona Vakacalai kwetu nga bakatiki kwa ena nona nanuma ni abutaki vei kwa ena nona bakandonu i bwana kalu ena vi kambia kaya zakaba na vi kaya muria na vi kaya nanuma kwa nindonu kwa ngo menda ungangaro nikina na tamata baleta rawa ni au muria tu na vika una numa ni nondonu kina bwana close au zakaba ti wendona ivalval ni mbula au zakaba una numa kina ni undonu kina bwana klo vimba sai sartunga kina kaya na numa na klo kina kaya vinakata na klo menda zakaba ninda bulida bagabola kana bol ni Roma na wasi vitu endona wasi ni bola kauti kenda bagabola kamenda raida na nonda vive kanyi na tamata ivala da sinful human nature kena nonda raida kenda ena ivuna uniklo kena inaki ya imbuta na klo ena kena bagandurida kena ivuna ena nona matini tu na klo ka bungana ga nenda umai tazori tiko kenda na tamata Ulutaga Karisito ena nonda reida na ibunau kena nonda na numo kenda menda muria na ibunau kena ibalabala menda bagando nuikina bosa bagambimbi kena Paula endua farisi endua enda muria na ibunau ni vunau binaka na ivuna we sabsaba na ivuna we ndondonu solia na klu tiko na keninaki ia menda nganga raunyo kenda na tamata enda mai reida na ivuna unikalo mbelete nindona kai mbole tiko manda sai kwa na ivala da na ngaune mbasi kama ikina na ivuna unikalo na dha kwa mbole tiko elomanda kwa rao nindo baka mbasi kataka weekend na VeiVakacalai ngo kwa rao ni temaki kenda menda vakate ki kwa mbaka na farisi
menda na numutunga kenda sada kaba chungo sando nu chungo au sini bakango au sini zakabongo menda na numukino kenda ninda sando nu ena mate ni kalu ninda reda na Roma na wasi vitu endo na wasi ni bola ndo vital nota ki bagalebu vagarita ka kenda na struggle of a true Christian vagambote ni struggle ngo ya taliti nga kenda na tamata enda murieti ko na kalu Roma na wasi vitu tikina etini tikene kandu vagarita ka ni bola tambu ia na vosa ni vunau o koe sa yado rawa kina na mbula kau sa kunia sa yado kina na mate tikine kandua ni sa kau na dha na vuku ni vosa ni vunau asa te maki au kina ka vaka mate yau vagarita ka ikiau paula indua na vei medhaki yado na nona mbula ni mbasi kama ina ivunau metukuna vei kwea na dha mesamaka na nona mbula na dha kwa mbula tu ena mbula na ipaula tukuni bango te maki kwea tale kasanga mevaga matei kwea mevaga rusai kwea ndona itukutuku enda kinroa mbuleta ni mbasi kama ina ivunau ni kalu o kwa na dha mbula tiku lumanda na biokani o kwa isang ni bina kata me mate o kwa isini bina kata me suli kwa me rawa o kwa isini bina kata me ali mbula na daba o kwa wiko o kwa yau self gona buna ni mbasi kama ikina na ivuna ni loloma ni kalo me vuna na dha itu weekenda na dha ngaite maki kenda tale ngai sanga tale na dha me vaga mate kenda na nonda lako Vata Kei na kalo Roma na wasi vitu tikene vitu vagarita ka weekenda me soma vaga matata weekenda paula avaro menda ngai kaya savali na ivunau tuna bango kwa esenga isara awasenga nikila se vavo na ivala vala kewa senga nikila na ivunau niusa senga nikila se vavo na ndau kodo ke vakasa senga nikaya na ivunau kakua ni kodo tikine walu ia na dha ni sa kaukawa ena buku ni vunau sa vakatumbura elo mangu na ngangandre dha kedenga ni sa matin dha ni sa sianga na vunau vagarita ka matata ki o paula na viokani nda rongoza tigu na itukutungo na ivunau sianga ni dha vinaka chikuna kena inaki medaba me bakatakila weekenda na ibalabala dha me bakatakila me serau ni kenda mai me serau na mai na mbula mbuto itu weekenda na dha sanga da kabana ibalabala dha kwa sanga ibakatumbura nga bagalebu weekenda na dha kedanga medaba melawati takikenda yana kena na boso ubangaratiko sena kai bagarita ni boltambo metema kikenda to deceive us me baka mati kenda na dha me rawi kenda me ndambito tunga indona yalo to be a fake Christian me mbito tunga weekenda indona yalo ni nongolo tutungo bona kalo o da kabu tunga na bika kedengo na numukene ni ndonu bona kalo elo mangundina au kila ni siangindina I'm not truly converted esemberandina ni visa una nongumbula ni muria na kalo Wasando na itukutuku levu vinaka na ivunau tuna inaki ni ivunau mbita virko torkina na kalau ozinga ilenga oyau ulenga ni umaireda na ivunau ngaite maki na ivunau okay takabutunga just tick the box mi una numa kino yau ni undono ena mate ni kalau go endona idaka ni bala da mete maki kenda to deceive us go na nona lenga ya lutukina na ikeli ni VeiVakacalai Levu ndondua na farisho ya ka vunga na tamata lutuba Karisto enda tu na ngani kuwa enda senga tu nikila nyokenda nda lutu talitunga na ikeli ya ni nonda Vakacalai kenda tunga vakatiki kenda na nonda reidi kenda nonda vakandonu ikenda vakatiki kenda ena kaenda dakawa na kaenda rawata na kaenda sana numa ni sandonu bwana kalo ni tomane na tikine viwa ni Roma na wase vitu ia kawambula nga iliu ni sa sianga na vunau ia ni sa lako mai na bosi ni vunau sa mbula tale na dha kausa ngai mate kina vakarita ka weekenda na itukutungo ni ndona tamata imbula tu vakavuruvura sianga na vunau sianga na sinikilau kana bosi nikilau mbula sarutunga na marau na lasa vakavuruvura marau taka sarutunga na tamata ya na maramo ya na turanga ya na mbula vakavuruvura
me adhoba na ngauna ni mbasi ka ni kina na vosi ni klo na ivuna ni klo me bagararama taka ni nambula na tabeado o yado seranga me kau mai na va yado seranga me bagarite ko mai na va na nonda mbula me bagatakile ko mai ni sini bena kato ko ni mbasi ka me bagararama te ko ya ni na ivuna ni klo au mambo ni struggle ngo yado ke dichu go weekend na tamata yado vi kemuni yado vi yau yado vi Paula yado vi tamata todo ko ni bolo tambu na struggle ni nonda la ko bateke na kalo Ininda na bulida bagabola kamenda ka ko ni lutu ena ikelio ya bula tanda na reda na yabu ni nona bagandamberi ko itu na farisingo ena nona ibalabal ni lotu ena nona mani sadaka butu na daga ni lotu bagadala iko ikina tu bakai koya Roma na wasi bitu tikene tini kandua na vava na karonika vakabo weekenda na va nimbasi kama na ivunau matai enda sareda vakatumbura mai weekenda na ngangande vake denga keni karuongo tikina tini kandua ni Roma na wasi bitu iya na bosi ni vunau o kwa sayado rao kina nambula kau sakunia sayado kina na mate ni sa kau na va ena vuku ni bosi ni vunau a sa te maki yau kina ka vaka mati yau na thaba na karua ni balabala dai na nonda mbula ni mbasi ka na vunau ni kalau ko e te maki kenda e lawa kita ki kenda tale na nonda vaka na nanu ken mambali e vaka tumbura tale vi kenda na da kala wakita ki kenda menda na numo kenda ni vi ka usaro ni da ka botokango the ABC of the law sanandonu kino ya wana kalo go na VeiVakacalai lutu kina na fariso ya go na VeiVakacalai ndondonu menda runganga rauni maikina na wekangu turanga marama dorobo ngone lewa keke muni ngone menda rokako ni lutu ene ikeliongo just to merely think that following the law, ticking the boxes, doing this, doing that will justify us. Menda vakando nuikino kenda ena mate nikalo. Roma na wasi tolu tikine rosanga bulkawalu. Vaga mata tataka weekenda na vaka ni nona la wakita kikenda na va. La wakita kikenda na va ni mbasi kama ina ivuna uvinaka sabsaba nikalo. Turabango weekenda ni bolotambu tikine rosanga bulkawalu. O kwaya keito sabaka ndonu ina tamata ena bakambota iya kasyanga ena vuku ni vaka ni bunau go me matata weekenda syanga ni nandua na tamata ena bakandonu ena vaka ni bunau just to merely tick the box of keeping the law syanga ni ndona tamata ena bakambola ikina Ngome matata weekenda. We are justified by faith. Enda vakandonui ena vakambauta. Pakarita weekenda Paula. Ena tikina itini. Roma na wasi tolu tikina itini. Ni vakatakila weekenda. Me vaka na kasa bulai. Sasyanga indua sa ivala ntondonu. Sasyanga sara indua. Syanga indua natamata ena rukuni matini singo. Me ivala ntondonu. Syanga ni raunin dua me complete na nona marre na ibuna unikalo goya na bonua me mbasi kina na ruone sana ni vala ndondonu the righteousness dua na righteousness e vakaya butaki veyau dua na righteousness e vakaya butaki bwana kalo Dona ibalabala ndondonu kwa yabaga yabuta gitunga bi kwa faris kwa rawo kina ni lutu ena ikelia ni nona baga tumburi tunga ena va kena lawaki kena temaki adwa kwa na numa kino kwa sandon na kauza kapuchingo endana gebulita kena ndua na ibalabala ndondonu kwa yabuta ki wana kalo through faith in his son Jesus Christ kwa yako mendan tata kumbikina na turanga kena marama dorobo kena ngonelea mbelete marita ka Paula ena bolni Filipai na wasi tolu tikina iviwa ena nona sereka Paula na nona testimony na kami mbeleti kwaya ni mbasi ka moyo kwaya ena
dona chiu embasi kama ina yabusa peng chamini en dona farisi en ibalabal ni buna we seng ni dona nona dhala kila okay he was living the life of a Pharisee, ticking the box nanu masarutunga ko ni sandon reda na kasanga ibagareta kai ko na Philippine wasetolu ena tikinevi watukuna ni voltambu mekera Kune Vata Kei siang talindo na nona ngangandre Paula me Kune Vata Kei Karisito ano nonda rungangandre na tamata lotu bala takeva ka enda na numo kenda menda muria tunga na ibalabal ni lotu kena methodology menda na numa kino kenda ninda na ndonu wana kalo ngai bagarita ko Paula meu Kune Vata Kei Karisito me nonda rungangandre na ngaunongo nandel ni ngau nonda rusambulu kinongo me nonda rungangandre menda Kune Vata Kei Karisito ena vei ngauna kelenga sena vivo no da banga anda rumbula bolikina ena sangati nimbula da banga numdaru vei mali waikina menda Kune Vata Kei Karisito me ka kuni tuve yauna vagandonui geto mano Paula sarau mai nei bunau I do not want to be justified by the law. Balata na ibuna we sindra ni bagambula yaw. Na ibuna we chunga na nona purpose me bagatakila ve iko bataki yaw na ibala da. O ko sindra ni bagambulai. Sindra ni bagandonui na ibuna unikalo. No. Na ibuna unikalo we bagarita kan nanga socheme so ko bakana ililo oli tironi ko kina na ilo isini ko tatani nanduka isini ko tatani na ilo na ibala da sianga na ilo e bagatakilanga na ibuna we bagatakilanga o de ye bibambulai age tomano Paula ko yanga ya sarao na vakambauti Karisito na vakandonui sa maivuana kalo Amen. Ena vuku ni vakambota. Praise the Lord. Goe nonda nui na tamata. Lotu va Karisito. Believers in Christ. That our justification is through faith in Jesus. Na vakambota. Kwa yabu taki mai wana kalo. Ena vaka ni nona visorvaki. Na ngone turanga o Chisu Karisito. Nda sa mai revike na viokani lomani. Nda siamatigo na ngonongo. Ni sa rotu na yabu. Enda rawa ni approach takakina na kalo. Endo na yabu. Kwa na yabu embasiga maikina na Pharisee. Self-righteous. Nanona bagandonu ko itunga bakatiki ko ena yabu ena numa ko nindonu bana kalo ke nando tale na yabu sai ko na yabu ni nona ivala ndondono Karisito ko tata kumbe kina nanda kumuna na ibagaba ni lomani yao ninda bulida bagabolle kana yabu teki ko itukina na Pharisee merau kina veiko bateki yao menda rokako ni leilutu tu ena ndoni keli evida na bagana nanu enda na sereka na ngonongo merau ni baga matata taga weekenda na dama manda na self righteousness na dama manda na nugo baga ndonu yau tu bakateki yau ninda na raida na ibolo tambo na Roma na wasi ebitu tikina itini kerua baga mazala takau Paula na ibunau tuguna bango na ibolo tambo ni sa sabsaba na bunau sa sabsaba talenga na ibagaro sandondonu talenga kabinaka Ninda reader na tikini bola tambongo. The law of God is holy, is just, is good. Merawi kenda menda mbula ena ibuna unikalo. Kani mali kenda menda holy, menda pure, menda binaka. Say kwa yana no dito na tamata. Okenda na tamata enda sabsaba, okenda na tamata enda ndondonu, okenda na tamata enda binaka, endona ka binaka itu weekend. Atawa itu kuna weekend na ibolo tambo. Reda na kaya bagarita kana na ibolo tambo. Nyokenda na tamata esindo na kabinaka itu weekend. Enda siang ni tamata ya londondonu. Esindo na kabinaka itu weekend. Enda tamata tau sabsaba. Kaya bagarita ka may na bol ni Roma na wasetolu. Siang ni ndo weekend tamata ya londondonu. Enda tamate vala va keve enda segni azob na kai bogoro te kikina na kalu ken mambali ke baka sai kongo na condition ni bunau
it's holy, it's pure, it's good. Ngai ngona condition ni tamata, sinful, unholy. Sana ngai rabo kada ni robiwe kanyi. Sana ngai rabo na nonda iwali ni lenga. Beleta menda nganga raw ni na tamata menda ka ko ni mbulu tu na nonda bakam do ni kenda bakati ki kenda. Menda na numo kenda. Nungu lotu chungo, nungu marre chungo na singo sangara bikalo chungo kinungo, nungu kania chungo na kaka nungo, nungu bakatambuye chungo, na nungu zakaba chungo, na nungu sulie chungo na daga ni lotu, sandonu chungo kino yao. Ngo na ikeli, ni VeiVakacalai Lutu tukina na farisi. Nindareda na Roma na wase vitu tikinetini katolu, sanga yavumbega na kabinaka, meka me umatikina, senga isara, avanga, me raikina ni sava, sa taur na kabinaka, me kita kiaukina, me umate, me raikina na va, me raikina na va, me vandina, sara na buku ni bosa ni bunau. Na ibunau evinaka esabsaba endondonu me vakatakilavi kwa posti kwa ningo veikenda to uzoko na tamata na daba na va ena nona zakazaka na ibunau me vakatakilavi kenda to reflect me vakatakilavi kenda our sinfulness na ituba kindi na ndambulo tukina ni senga ni rawi kenda menda vakambulo kenda kamenda sireki kenda Roma na wase vitu tikinetini kaba ninda sakila sakaba kayalo na bunau yeko yau au sakaba kayango walenga kausa volitaki kinaba. I've been sold to sin. Sandua na ituba ki vakaloloma, sandua na ituba ki siang ni rawan ninda na vakambulai kenda kina natamata balat na daba Dareda na ibuna unikalo spiritual. The law of God is spiritual. On the human nature, sinfulness, carnal minded. And toba bagayango na nondambula. Ibi the lati. Warita kabika na tikenetini kalima mera na tikenetini kawalu na ruona ya sanongo ni nona raida upaula na nona ituba kinimbula kena ibuna unikalo e bagayalo kena nona mbula kwa ya bagayango ngai raida kwa ni veiva lati kena nona sasanga kwa ya me mbula taka na mbula ni bunau ngai sanga ni rawo chiko raida na kai raida kana ibol tambu aka kausa kita katiko au sa sanga ni vinakata Ia nakaa kausa vinakata au sa sianga ni kitaka. Ia nakaa kausa vata au sa kitaka tiko. Tikinetini kawono. Ia kia wakaa kausa kitaka nakaa kausa sianga ni vinakata au sa kaya kina ni sa vinaka na vunau. Tikinetini kabitu. Asa sianga ni koya undina sa kitaka. Avanga sa tiko viyau. Nangauna isotaba kino o Paula na struggle ngo ni nona redo ko ne bunau ni kaba yalo o ko ya itoba bagayango sanga iboka tumburi mai ko metemaki na va ko ichiko bi ko ya okay just keep the law, just tick the box. Mera otunga ni satisfy taka kana mbula bagayango okay sando nu chingori sa set chingori muri tunga zakabo tunga kwa nava kwa bosa maibwa okay muri tu ni bunau ye sangandina ni veisau taki bakayalo nambula bakayango kwa ituya e vaka sarutunga na vaka nga vaka tamata kau baka tamata kwa tostukin Angero trongo da tikinetini kawalu Niu sakila sa siang sarni tiko viau ena nongu itobo bakayango endua na kabinaka ni sa tiko nga viau na vinakata na kabinaka iya na kaukawa meu kita kakina kau sa siang ni kunea Sandua na struggle levu e sotawa tu na tamata ni Paula enda sotawa talinga na tamata lotu Vata Kei Karisito mena ve indelinga ni nonda lako Vata Kei na kalo ni ka enda rede ni bunau enda vinakata menda zakaba iya nangangandre kena kaukawa menda vakayadora e sianga chiko weekenda kwa sanga mai rautu ninda mai temaki tu me bakata ki kwa na farisi okay just do it by the books
Ada katunga me satisfy takatuki na mbula ni tobo iyo kwenava mbula baka binaka saratunga seng ni ndona bisau seng ni be baka malmalu mutegi kwenava seng ni be give up raw nava. He put up a fight me voluto kwena bosini kalo me temaki kenda ka baka tumburu talibi kenda nava. Okay, just put on laku people lotu lang sere rodo tu ne bunau zaka tu ne kena zaka soli ne kena soli iloma esember ni convert esember ni visau na tamatelong warita ka weekend na tikene rusang bulu katol ni Roma na wase vitu ia ke vakakausa kita kana kakausa senga ni vinakata sanga isenga ni ko yaundina kakitaka na vanga sa tiko biau sabarita ke opola na struggle ndina ni kai vinakata tiko ko me vakava ngai senga ni vakava tukuna bangu kwa na va ko ichukubwa kwa tarubi ko ichugo me vakava na kaindina vinakati me vakava tukuna mangona tikene rosa ngabul kandua ia kausa kuneki na indona bunau sa tiko kina viau na va ni sa via kitaka na binaka sa baka melaritu na nona bagana nanu ni muri bunau sa andonu tu ia baba esianga na vanga temaki ko etali me baba mena numo ko ya ni sa muri to ko ni vala binaka ni bunau go sandua na itukutuku mbimbi menda ngangaro nikina na tamata enda mai VeiVakacalai Vata Kei na kalo umbeleta we can be outwardly itumbanga enda vakata kilachiko ninda tamata lutu eloma the inward man gona pun ndo VeiVakacalai kina Levu chisu verna farisi verna buni bunau me kako waliti bunga ni sava nandari nambilo etautumba ia nanduka ise chuko iloma me kakuwa ni yalo ni mbulumbulu mboro bula ereribinaka etautumba ia na suimate mbona chuko iloma rao ni mbuki neketa ichiko taltala rao ni uleo ni mata sere uzoma na kena vinivo na kena isulu na sulu bula rawa ndomo rongo vinaka usuli na visinga tambo ni udhuri bali lotu au nduri me ubunau au nduri me viwasei ia na loma kilaba ka vinaka sarutunga na loma ni tamata na kalu ni fake kesa ni kandina. You are just doing it by the books iko zakama sarutunga momuri tunga kena na ivala merau nyo rei ndonu tu ena matanra na tamata me bakata na farisi yana numo ko ni ndonu tu ena matanra na tamata ni nona self righteousness na nona bagando nui ko ya bakatiki ko ya ka bagadirolo mani sianga ni ndonu ko ya bwana kalu go na bonua sandondo me matata me kambi baga bola ka me kina weekenda na vamanda na bagando nui ko ya bakatiki ko siana self righteousness ko mai ukuza buteki ko etukina na farisi ena nona isulsulu ena nona ivala ena nona ivara ni bosa ena ivara ni nona ikana nona bimali wai kena tamata sana numa kinoko ya ni sando nu bwana kalu. What is self righteousness? Na vamanda na bagando nui ya bakatiki yao ebida na yalo embasi kaike me baga matata ko Paula nindona tamata baga yabuteki kwa na mbula ni self righteousness na baga ndoni ya ubakatiki kwa na nda ukune bi kwa na matai na nona nda ndoka kwa bakatiki kwa self glorification raida na kai boreta na ivoltambo na Roma na waseva tikine rua tukona weekend na ivoltambo ke bakasa bakando nui ko ya Abrahama ena vuku ni vaka sanga indona ka bua mendo kai ko ya kina ke bakaya bakando nui o Abrahama ena ivala sena vaka ya vakabo ko ya me bakando nui kina ngetu ni bango ngaindona ka membo ndoka ko ikina. Something to boast about, something to give glory for him.
ni ndona tamata baka ya buteki kwa itu na mbula ni baka ndo nui kwa baka teki kwa ya mata isaranga ni nona lenga na farisia ni ndarede na nona nganga ni masu sa teke bu me ndo baka ndo ndo kai kwa self glorification eva na tamata taudoko o kwa nga ebinaka sa kwa sartunga na ibalabal ni ndraki ni mbula ni tamata loto ba Karisito na ngau ni kuwa eva na tamata taudoko aundu sia na malu mune kango au kau tabakadada ni tukutuku ki kango pakanga isianga ni ndo na nugudala au binaka yau eva o ke munikeve na mbula ni bakando ni yau bakatiki yau. That is self-righteousness. Kwa ya kune bwana farisi ni nona sa tege mu memba undo kai koya ka revir na tamata tale so koya nando tani tal na rai mbevir na tamata na karua ni alo ni ndo na tamata bakatau ke ni koya me bakando ni koya bakatiki koya sa tege mu me bakavi me vakiteki koya Vata Kei na kalu. He or she has become an enemy of God. Na Roma na wasia walu tiki na vitu ya bakarita kani bolotambu ni sa me vaki na itobo bakayango ke na kalu. Ni sa senga ni bakarongoda na ibuna ni kalu ya sandrendre sara me vaka kina. Endua na vuni nona mbale na farisi ni sianga ni liadara okoya ni tobo ni mbula bagayango eve mevaki Vata Kei na kalu na nona lako tu enyokoya na mbula ni nona bagando nui koya bakatiki koya. Self is an enemy of God. Kaya mabali na approach mandangango sana sianga tunga nyo bagando nui kina bwana kalu kaya baka wala ko tuya ni na ndela ni yabu ni nomu nanuma mo nakava kava nakamo muria nakamo sulia mondonu kina. It's a no to God. It's an enemy of God. Siang saranga ni rawe riti raw Vata Kei na kalu mbaleta ni siang ni raw ni ndona kaya zakabo na kalu waindu wasaba kando ni kwa raw tu waindu na tamata sana numa raw tu kwa ni sandonu. There is no part for God. Katolu nindo na tamata bagando ni kwa bakateki kwaya siang ni tata kumbio kwaya na loloma ni kalu siang ni vola ka kwaya bwana kalu klana gabo bagarita endina wo kwaya. He or she is in debt to God. Siang ni vola ka sanga yawa ngau kwaya reda na Roma na wasia bati kineva yana kene isau bwana tamata ndau zakadaka sa siang ni okati mendau meloloma sa kena ivolinga ninda reda na kena ibagagandia babalangi na itikini bolo tambungo. You are indebted. Kaya baka zakadaka takachigu na nomu bagambulai o iko siang ni vola ka ni bwana kalu na wekango iko sanga yawa nga ona numo iko no musulia no mukatiri no misoli o marro na singo ngarabi kalukina ona numo iko mabaku iko mena kaka na ngona ngu waini ngungo mona numo kino iko mondonu bwana kalu tuguna bango kaya baka iko lako chuguma na attitude ya kaya lako chuguma na self righteousness iko sianga ni voleka iko sanga indina usango ya wachunga mai bwana kalu. Sa ndona itukutuko mbimbi ndonu menda tarana ngau menda vaka na nukina menda mama menda tiloma na itukutuko ngo na dona tamata ela kumai na ndeli ni nona vaka ndonu koya bakateki koya kabani bana nanu ela kutumayo koya na ndela ni nona dhunru warita kabikanda na Roma na wasia Vata Kei na kalima ni saba kabuna na dhunrubi na ibunau kila enda sotava Levu na tamata lotu siang ni ramara utagan dina tu nangaraba na kalau. They are very angry Christians, bitter Christians. Ninda vitala noa enda rongo da veira non rawataka na kango. Poso vada tai ko irna liu ni lotu. Poso vada tai ko irna taltala. Very bitter, very angry Christians.
Belatini rabaka ya bute kira tunga ena nonra muria tunga si ena nonra ida ni bala balango ni rabaka ndo nuikina sa tegebu na self glorification sa tegebu merabi medaki Vata Kei na kalu sa tegebu talanga merarede mira they become very angry era very lago tagi mena kango rasangata lago merongo sangata they are very angry bitter Christians. Going donaka mentangangara unikina mbeleta we can become hypocrite ndabi bakai sini ya sa pagarita ko chitune bolo tambo na yoli tamata endo bi bakai sini go mentangangara unikina na tamata nangaraba nakalo klana tamata pagando ni ko bakatiki ko na kangu pagarita ni bolo tambo ko tamata bagaloloma betanan rakini bola lago zuro mo paula aparita kana roma na wase bitu tikene rosa ngabul kaba atamata bagaloloma ko yau o de yana sireki yau mai na hango ni mate ongo weekend na ndarongo de tikone tukutungo gona itutugu mimbuli kenda ni ndala ko mai bona kalo na ndela ni nonda bagando nui kenda bakatiki kenda na ibola tambo ya bagarita ka o iko Vata Kei ya ndoro tamata bagaloloma we are wretched sangani rawa ninda avaka ya dhora indona ka mbelati ninda tamata bagaloloma sangani tube kenda indona ka menda vakila o kenda na condition go sana tegebu menda na vaka sangarao kenda na iwali nilenga na dhaba na iwali nilenga me coach kenda tanyuma na ikeli ya lutu kina na farisingo ni nona bagando nui koya bakatiki koya self righteousness me coach koya tanyuma me rawi kenda menda reda na iwali nilenga kila na dhaba ni ndona tamata ya bagando nui koya bakatiki koya o chisu sasiang ni yanga bwa o chisu mbele na dhaba Jesus has become a stumbling block. Belata? O kwa sari ko ito nga bakati ki kwa. Ni sando nutu kwa. So he or she does not need a savior to save him or her. Rega na Roma na wa save o tikine tol sangabulu kina tol sangabulu katolu. Adame mentanga ikaya. O yir na be matini tutani ko yira era sa siang ni muria na be bagando nui era sa ya me bagando nui ni rasa bagando nui ena bagambauta. Dira tol sangabulu kandua iya ko yira nga na Israeli o yira era sa muria na ibuna o me bagando nui kina era sa siang ni ado kina bonua ko ya. Tikine tol sangabulu karua ena buku ni dhaba ni rasa siang ni muria na bakambauta ena dhaka nga ni vunau ni rasa tarambe na batu endau bi bakatarambe taki tikine tolu sanga bulka tolu me bakana kasa bulai raida au sa tau da mai sayoni na batu endau bi bakatarambe taki ke na batu ni bi bakaloma dhataki ia kokoya andu sa bakambauta ena sianga ni bakamandu ataki Nindona tamata ya Vata Kei kwa tu ena self righteousness na wekangu. Sasa ninge yanga bi kwa na vato chisu Karisto. Kila na sa ya do be chisu sambiu bakatiki. Na saka ni bi bakambola ini chisu sambiu batiti bala na daba. O kwa sa bakando ni kwa tu nga bakatiki kwa. Sasa ninge yanga bi kwa na nra. Ni saka ni bi sorba ke me zakabo chisu. Nindona tamata sa ya do metemaki melutu. Ena ikeli ni nona vakacalai ni nona na numo kwa ni vakando nuyo kwa ena kaya samboza kaba sasa ninga yanga bi kwa na mate na mbulu na tuza ketale kene inuinu ni nona lesu tale mayo chisu ene yote ninga unongo ngo indona ka menda nganga raunikina kila ni ndona tamata ave me luto kwa ena ikeli ni nona vakando nuyo kwa vakate kwa na tale na langi ke kalivari sayali. The beauty of Calvary has no value. Nindona tamate lakumai and self-righteousness. Kalatia na wasi rua tikena itini kadiwa kina tikena rosa ngabul kandua. Varita kabikanda ni voltambu. Ni sai koya na ibunau kausa mati kina ibunau. Me umbola bwana kalu. Kera usaba koti Vata Kei Karisito kina kobelatai. Ia sa sianga niko yaundina sambula tiko na Karisito nga sambula elomangu. Ia na nongumbula baka yangongo.
Emeni, au sa mbula tiko kina ni usa vaka mbauta na lube nikalo o kwa kalomani au kasuli kwa ena bukungu au sangai sianga ni vaka tawa yanga taka na loloma nikalo ni sangai sianga ni yanga na Vata Kei Karisito kia vaka sarawa na VeiVakacalai ena ibunau na bekangu kia vaka o yado, kia vaka au yado, me o vaka ndonu au vakateki au, na tale, na langi, na serau, kei kalibari. Sana siang ni vaka imbali. Sana siang ni yanga o kalibari. Sana siang ni yanga ni nona mate o Karisito, mbala na daba. It has no value. Mbala tau sa laku tungama ina nugu vaka ndonu au. Laku tungama ina kau na numa ni sandonu. Laku tungama ina ka au rawata ni rau ni zakava. So the beauty of Christ na vaka ni nona visoro vake o chisu e nandelano Kalvari saya vmetawa yanga goendo ina itukutuku me vaka enratikenda ni ndona tamata ilako mai nandel ni nona vaka ndo nui koya vakate ki koya sana siang ni lomani he sana zunrubi andoni tukutuku mbimbi you will be cursed. Betere varita vikan na kalitia no mase tolu tikinetini ni selewai medunrubi o ira kevenga era samuria na vaga ni buna. Sin lomani dunrubi cursed. Ni sabolai ena dunrubi ko ira yandu asasenga ni tundei ena ka kevenga sabolai ena ivola ni bunau meradakaba. Kevaka aulako mai just to tick the box. I do this, I give this. I'm not like this. Na condition nimbula ni self-righteousness. It's not a loving relationship, but a curse to the person that thinks to keep or just to follow the law. Bala sa siang ni ngoi ko samuria chune bunawya. O di samuria nava ko embulutu ko siang ni be soli ko me surrender me submit wana kalo embulutu ngako ya te maki yiko tu Vata Kei yao just to put on be a fake Christian. Sanda nagayawa sanda nagayali may wana kalo. Dona itukutuku mbimbi ndana vakarau mai vakatavara chukukina na nonda VOC. Nindona tamata elako mai na yabu ni nona vakando nui koya vakate ki koya. Okoya lutu tani saranga mo koya na loloma nikalo. He or she that comes on the basis of self-righteousness has fallen from grace. Lutu saranga mo koya na loloma nikalo. Mai na linga loloma nikalo lutu mai kina ndona tamata. Lako tu mai na ndel ni yabu ni ka me vakando nui koya kina vakate ki koya. Kalau tia na waseli matikene tolu kina tikene va ni usa vakandina talebe ira na tamata yandu asadilivi nira sa vauditu me muria na ibuna utudoko ndo sa tawasi tu mai Vata Kei Karisito oi kemundo kevenga wakamondo vakando nui na ibunau ndo sanga imbale mai na loloma. Weekend keve enda nanuma ni vala enda muria menda vakando nui kina meni vala ni bunau. No. Tunivango, you have fallen from grace. O sa lutu tani saranga mai, o sa mbale mai ena loloma. Adhapo ni wali nilenga mekauti kanda tani mai na ikeli a lutu kina na farisingo. Kwenda vuli mai kina menda kako ni lutu kina na tamata lotu va Karisito, tamata lotu. Menda yalo menda tata kumbe ena loloma ni sengni ndona kabina ka itu veikanda e sengni rawana ka ivio pe me visa utaka na kulnya ngona e sengni rauni visa utaka na lepati na tabuton ton ni ngona e sengni raw talenga bona tamata vaongo ke baka e sengni submit me surrender willingly wana klo me visa utakiao yana zavana iwal ni lenga me rawni mpaka mbasi ka taka veikanda na boss ni klo. Ninda baru nonda VOC na Roma na wase tini na tikineva tukuna vikanda ni bolo tambu ni sa bagayazor na Karisito emeni ni sa bagayazor na Karisito na ka sana kiti na ibunau me vakandonu iko ira era sa vaka mbauta endua sa mai sotava na ngangandre ni ibunau. Christ has fulfilled the law.
nindua vakambauti Karisto o Karisto sanambula na lomana na turanga marama dhorbo ngoneoya ni sambula o Karisto na lomanda. Christ has fulfilled the law. Christ has bring the law into its full meaning. Sana baka imbalimbali na nonda talay raw na nonda muria na ibunau belata sana sianga nyoyiko na muria na Karisto ko imbule na lomam sana baka dhorabiko sana sianga ni dholola na muria na ibunau sana sini ndo na kai baka dholola taki anu muria na bosi ni kalungi sama kina nonda mbula belata na tamata willingly surrender, submit our life daily to the leading of Christ, to the leading of the Holy Spirit. Me baga malumalo mutagi kina na itobo bagayango. Meraw ni bibaga sudumi na kalo en itobo bagayalo. Goendo ng bolim-boli beikanda. Turanga kina marama dorbo kina ngonelewa. Sana ba imbalimbali na nunggu lako ibalutu, sana ba imbalimbali na nunggu lotu, sana ba imbalimbali na nunggu wilika na bosi ni kalo, sana ba imbalimbali na nunggu bulida na lesoni, sana ba imbalimbali na nunggu tokona na lotu, sana ba imbalimbali na bika auza kaba, mbalata na sasa ningo ya usambula, kakwa bagareta ka Paula, na bol ni Filipai na wase tol tikineriwa, au sa Kune Vata Kei Karisito, wareta ka kwa na kalite na wase ru tikineru sabulu, sasa ningo ya usambula. Sasa ninga Bola sambula, sasa ninga Paula, sasa ninga Marida, sasa ninga Lasarusa, sasa ninga oyiko sambula. The fulfillment of the law comes when we submit, surrender, and have faith in Christ. O Karisto, sayado me kautamay na imbalin din na nibunau kibeikanda. Roma na wasi awalu tikinendua. Wati ninonda itutuku. Nindua na tamata, lako mai. And a base ni Christ righteousness and nona yalondondono Karisto na tamatongo sa ninga idun rubi ko salomani na tamatongo sa ninga yawa saboleka mbala sa ninga indokai ko yakina indonaka sandokai ngana daka na Karisto Roma na wase walu tikinendua o koyongo era sa sianga kina nilewa imedun rubi ko ira era sa tu Vata Kei Karisto chisu nonda Ulutaga chiko ni biwe sei meu Kune Vata Kei Karisito nawe kangu meu Kune Vata Kei Karisito tukona bikenda na boni tigini boltamungo era sa senga ni murietiko na itobo bagayango era sa murianga na yalo tambu wambo tani na boke kenda na itukutungo kanugu masu ni yalo tambu ni kalo ena baga matata taka weekend na nduilo manda ena yalonda menda bakila ni tobo bagayango ebe mezaki esangni raw ni muria ni buna ni kalo menda nro ena ruko ni kobela tai chisu menda tata kumbe be chisu ni sambula lo manda chisu ni sa wakoti na tamata makawa Vata Kei Karisito membulo Karisto sana yavu kina me mbali na ibunau sana sangni odun rubi o sana lomani o sana karoni mbalata ni sana sanga ni ombula ni tobo bagayango o sana mbula ena beluta ni kalo na yalo tambu awanreba meu sureti iko na wekangu uno da banga barro ti kuma ikina na sana tin kabani no da bonongo yobiti se mai bonotani au sureti ko molako be chisu na iwali no ndalenga o chisu o kwa sama isotabo kwa ya nangangandri ni bunau o chisu sayazo mimbule na lomanda ni ndanga ireza na ibunau ni kalo ni na bakata kilai weekend na nonda vana nonda ibola va enda sana kila menda nrobi chisu mbele to chisu e sava ikenda e baka sabata kikenda e mbokoda na nonda ibola va mera weekenda menda vingo mana visuretingo Momasu Vata Kei yau, mazambora na nomumbula motukuna turanga, au sulia uveke muni. Ni lubata tani na nongu isulu ngelengelewa, bak sulumia we na nomu ni alondondonu. Merawi yau, meukune ni utu Vata Kei kemuni. Mendona nonda masu. Vinakasaka vale na nima mikalo, na nomu ni rongo na nima mi masulo.
Kimami kerea mo ni luvata tani na isulu manra na isulu ngelengelewa ni mami do vakando nui kimami tu vakati kimami ni kimami sama isoro veike muni kimami sama isarenda veike muni kimami sama isoli kimami veike muni tau kenan ni mami bola muni ado turanga to be the fulfillment of the law in our lives. Nasa levu na numuni rongoda na ni mami masu. Vakalungota takir na luve muni era sarava rongoda na itukutukungo. Mikima misalaveta kandoka ike muni ndondo sanga. Ngona ni mami masu. Ena vuko muni chisu na ni mami turanga na ni mami vagambola. Amen.